ladi lem tengkai syuk what happening ke jing jingai nalat Menta kajan mit sengi balang ka Kynhun Jongki Pulit 4th Mlp Battalion kalapan syongshit pok hasilan ter ke Surok Ba National Highway 44E Shillong Tura dak bayat Kynhun ringkat ki sur jingtem bat jingrai Christmas basngotanat. Kani ka Kynhun Jongki Pulit jong ka 4th Battalion Sohpian headquarter kadai ka Kynhun ke Nynkong du Hawas Khasi Hills banyat Christmas karol. Manwanra ya ke jingpen kek Christmas kaba Iaid nanti nadau syadau Iwo management Christmas kang hapo kandara yang ke police department komsiye kisah kumta nakani kadau ya kani ke jingwai la ai bat penkek kerpang na ke benta jong paro kinong tray pulit ibala IT met bat mensim ban len ladi lem tengkai syuk what happening ke jing jingai na laki bahayeng hasep kiba kiba thoy hakum kene ke por Christmas ni ai kublai kerpang ya pi paro na ke benta kene ke kam len ladi jong pi ai bakani ke Christmas kan wanra ya ke jing petin bensin bat ke jing sup ka ye ke sem jong pi